Because dia tak sakit, selalunya kita tak akan walk into hospital. It's very hard to see a breast surgeon. If from my experience, okay, my experience. I can debate on that. Hai, hello, selamat datang sekali lagi ke You Sihat Podcast. Di sini perbincangan kesihatan menjadi lebih mudah dan mesra. Dah banyak dah episod You Sihat Podcast you all dah tengok. Dalam episod kali ini, dalam bulan Oktober, kita bawakan episod untuk kesedaran kanser payudara. Sebab tu Oktober dikenali sebagai Pinktober. Dalam bulan 10 bulan Oktober ini, setiap wanita disarankan untuk dapatkan saringan kesihatan payudara dengan doktor yang berdaftar dan bertauliah, dan pemeriksaan kendiri self breast examination masih kena buat setiap bulan sebab pengesanan awal boleh menyelamatkan nyawa. Jadi kalau korang nak try untuk buat pemeriksaan payudara kendiri, boleh cuba dengan lemon. Dan untuk dapatkan maklumat lanjut macam mana nak buat pemeriksaan kendiri dan lebih banyak info tentang kesihatan payudara, you all boleh layari laman sesawang www.pinklemons-care.com. Episod ini dibawakan khas oleh Duo Pharma Biotech Berhad sebagai komitmen dalam menyokong inisiatif pendidikan. Kandungan yang dikongsi adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebagai nasihat perubatan. Untuk sebarang kebimbangan atau masalah kesihatan, sila dapatkan nasihat daripada doktor atau profesional kesihatan bertauliah. Pandangan yang dikemukakan dalam sesi perbincangan ilmu ini adalah milik penyampai dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Duo Pharma Biotech Berhad. Dalam episod kali ini, saya nak bincangkan topik yang sangat penting dengan korang semua, iaitu kanser payudara, pentingnya pengesanan awal. Jadi kepada yang dah follow You Sihat Podcast daripada episod pertama sampai sekarang, you all mesti tahu kan dalam setiap episod saya bawakan seorang doktor pakar perubatan untuk bincangkan dan kupaskan topik itu sedalam-dalamnya. Tapi episod kali ini sangat istimewa. Saya bawakan doktor juga, tetapi doktor yang lebih unik, lebih istimewa kerana beliau adalah di kalangan anda. Beliau seorang pesakit, beliau seorang cancer survivor, dan dengan nama Dr. Kartini Kamalul Arifin, saya bawakan tetamu yang istimewa untuk anda hari ini. Selamat datang, doktor. Thank you so much, Dr. Mala. Thank you for the elaborate introduction kan. Istimewa tak? Saya rasa saya tak seistimewa doktor-doktor pakar yang lain. I know those people yang like you yang menyembuhkan orang kan. So saya bukan medical doctor so jadi saya tak boleh bagi MC, so jangan minta MC pada saya. Saya adalah doktor falsafah. And thank you so much for having me dalam bulan Oktober, Pink Oktober ni. Memang banyaklah gerak gempur untuk kesedaran payudara. Also Dr. Mala, I just wanted to share kan macam sejak 2 menjak lah saya dapat diagnosis cancer ni, I also learn about the diagnosis and about the journey of a cancer fighter. So saya lebih suka menggunakan istilah cancer fighter daripada cancer survivor, because untuk diri saya sendiri pun saya rasa macam survive tu. I barely survive. Macam tu lah. Tapi kita masih lagi dalam perjuangan. So that's why saya lebih empowering lah. Kalau saya rasa kalau pakai cancer fighter lah. Alright. So bila digelar sebagai pesakit kanser ataupun cancer survivor, sebenarnya apa yang Dr. Tini rasa? Itulah sebab what it make you feel? Saya pun berbelah bagi pula juga sebab saya tak pernah sakit. Masa saya diagnose dengan kanser pun saya sihat, walafiat, tak ada tanda-tanda, no symptoms. Working like normal, tak ada pun rasa demam ke. In fact, untuk pengetahuan Dr. Mala pun, saya jarang sakit. And I'm a COVID virgin. So, it puzzled me lah juga. Macam, I got cancer. So, bila istilah pesakit tu, itu yang buat lagi confused. You know. So, I was so confused when I was diagnosed. I denied dan tak percaya saya boleh kena cancer. So, bila orang cakap pesakit, okay, tapi buat masa ni lah, this is my second year of survivorship. I've gone through the treatment, I've gone through my surgery. Mungkin pada masa itu, mungkin saya nampak, okay lah, am I going to be well? Adakah saya akan baik? Mungkin kita nampak kalau pesakit tu kita rasa kita berada di hospital. But I'm out of the hospital kan. Okay.
So in remission, dan kita just go to the normal checkup every 6 months, and I'm still on treatment lah. Hormonal therapy. Yes, hormonal therapy. So Okay. easier for me to mention that it is a Okay. drug that suppresses the hormone because I am ERPR positive. I see. So berbalik kepada pesakit tu, itulah saya rasa saya tak sakit sebenarnya. Okay, so banyak kita nak kupas dalam episod kali ini yang mana bermula dengan penggunaan perkataan sakit itu ya. Jadi saya rasa mesej pertama dalam bulan kesedaran kanser payudara ni, saya rasa kurang sesuai lah nak panggil pesakit kanser, tak sesuai ya. Cancer survivor pun tak sesuai juga. Warrior boleh? Saya juga suka pakai cancer warrior because dalam kepala kan I'm a visual person. I see someone who is having all the baju and having all the pedang, so I feel so powerful, Right. Tapi bila kadang-kadang saya bawa terma tu, mungkin relevan untuk diri saya, tapi bukan semua fighters yang akan bersetuju because they said we are not warriors because we didn't choose to go to war. It just happened to us. So that's a different perspective. So benda ni sebenarnya cancer ni agak kompleks. Betul. The disease tu itself is very complex. Correct. And the acceptance of each person yang kena diagnosis juga sangat kompleks. Penerimaan ahli keluarga dan kawan-kawan juga sangat kompleks. Itu yang kita nak jump into now. Boleh tak saya nak kenal Dr. Tini? Saya sebenarnya kenal lah Dr. Tini ya. We have met a few a few programs. Tapi saya dan juga penonton nak kenal Dr. Tini dengan lebih dalam sebelum you were kissed by cancer. Okay. Siapa Dr. Tini, keluarga pada ketika itu, tahap pembelajaran, where were you working, yourself sebelum? Mungkin ada yang mengenali saya sebab in my past career, saya adalah former TV host and also radio personality. Saya seorang DJ lah, penyampai radio, kita tak panggil DJ lah. Dan sebenarnya saya tak ada pun berniat nak masuk dalam media and entertainment. Okay, I was actually an accounting graduate. Saya punya degree dalam accountancy. Masa tu saya bekerja di audit firm juga. Tapi yalah, we just graduated. I was at 24 and memang jiwa saya ni seorang yang curious. Seorang yang always looking to optimize my potential and always curious and hungry. So I thought, there must be more to life. I nak kena cari. I muda lagi masa tu kan, lepas graduate. So I nak kena try many things. So nak dijadikan cerita, suatu hari tu, I've been talking to my friends lah. I cakap, you know what, I nak try something else lah. I've been doing this auditing for about a year dekat satu firma perakaunan lah, one of the big four masa tu. Then my friend tunjuk I satu iklan surat khabar. Dia kata, ada satu audition lah untuk TV program ni. Audition, okay. Sekarang dah tak ada banyak audition, okay. At that time, about 23 years ago, audition physical, diorang buat dekat satu shopping complex dekat KL. Then I say, okay, you know what, let's go for it lah. Saya kan just want to feed my curiosity. So I audition with no intention and with no background of mass comm ke apa, sebab saya budak sains lagi. And hari finale tu saya pun tak tahu lah macam mana, malah they announce me as the winner. Yeah, so that is the start of my media and entertainment career lah. So I started hosting the program, and then because of my curiosity juga, I started writing. Then I got into writing for drama series. And all this before. It's like way before. You tanya I before, I dah before lah kan. Okay. So that's how I got into radio. Currently, right now, professionally I am a trainer. Alright. I'm a trainer and I'm also a coach. Because I think about 5 years ago, I decided to macam go on my own. Okay. And I still design and buat modul based on my background lah, which is media. So a lot of presentation skill, communication skill. Dan masa tu jugalah I decided to do my PhD. I did my PhD in 2017. Itu pun satu journey yang sangat-sangat mencabar tapi sangat fulfilling lah. Yeah. And family? Keluarga? Okay, so I've got 2 kids, a boy and a girl. Dan saya decide untuk go into learning and development lah kiranya. So itulah. So bila yang mula-mula, bukan nak kata diagnosed by cancer lah, had the suspicion, dapat detect something,
pergi check up? Ingat lagi tak hari tu? Of Ingat lagi tak journey tu? Boleh course, tak it's very, kongsikan? very clear dalam my mind, and it's not, tak adalah cakap lama sangat. Which year was it? 2023. Oh, lepas COVID lah. Lepas COVID. Oh, Lepas COVID. okay, Yeah. alright, So alright. lepas COVID 2023 Januari, Okay. pagi tu saya ingat pagi Ahad, Dr. Mala, saya mandi macam biasa. Saya tak buat self examination apa-apa. Mandi je macam biasa. Okay. Suddenly my hand ran through my body lah. Kita sabun badan kan. Dan saya terasa ada macam satu biji dekat saya punya payudara kiri at my cleavage. And saya panik lah sebab sebelum ni saya tak rasa pun ada kat situ. Okay. Dan untuk pengetahuan Dr. Malas, until I reach 40, okay, I memang pergi medical check-up every year. Oh. Yeah, so I did my mammogram, I did my ultrasound, and tahun sebelumnya, which I did my most recent mammogram, sebelum saya merasakan ada lump tu, in 2022, Okay. I was clear. Okay. My report says tak ada suspicion apa. Okay. Clear of mammogram. Alright. Okay. And because you're clear of mammogram, okay lah, you woohoo kan. And tapi bila saya jumpa lump tersebut, it's actually less than 12 months. Okay. Right. Yeah. So kat situ pun kita dah rasa macam, yeah, wait for mammogram but it wasn't detected. Alright. The next morning tu, on Monday tu, I terus walk into a health facility because I'm the kind of person yang I need to know what's this foreign Right, thing in okay. my body. Sunday to Monday tu, I nak pause kejap. Jadi daripada Sunday to Monday, that must have like been lambat 24 hours tu lah. that must has been the longest 24 hours Yeah. dalam And I kehidupan. keep checking. Is it there? Am I hallucinating? Is it there? I keep checking. Like every now and then it's like, ada lagi. And it became clearer and clearer that memang dia ada kat situ. And what about your habit, macam tanya orang ke, WhatsApp ke, Google ke, search ke, tengok video ke, what were you doing? I think at that time I tak ada call siapa-siapa because I just felt that I tengah proses benda tu dahulu. Apa yang tahu, my lump tak sakit, Okay. tak bergerak dan keras. Okay. Okay, these are 3 indicators lah. Okay, maybe for someone out there. Because dia tak sakit, selalunya kita tak akan walk into hospital, right? Ataupun a health facility. Saya tak rasa benda tu ada kat situ sebelum ini. Alright. So itu yang buat saya tertanya-tanya apa benda tu. I just waited, mungkin malam tu tak boleh nak tidur sangat lah. But the next morning terus pergi hospital and I cakap, I insisted, I want an ultrasound right now. Okay, because I feel there's something in my breast. I just want to confirm it. Okay. Biasalah hospital cakap, puan kena buat medical package ni, package tu, package ni. No, I just want this one specifically. Alright. Fine, so dia hantar pergi emergency. Oh, okay. Sebab tak pakai package kan. Right. Package medical kan. So dia hantar pergi emergency, itu je saya buat. Dapat je report, they found abnormality and a biopsy was advised. Oh, That was the report yang bagi tahu. Yeah. But bila you dapat report tu pun, you dapat report daripada counter je. Because then they have to schedule you to see a breast surgeon. And you cannot see a breast surgeon on that day. I would argue on that. Okay, at that health facility, Alright. I am not able to see a breast surgeon immediately On that time. to tell me Apa benda and tu? explain you punya report. Alright. So bawa lah balik. Oh, bawa balik dulu. Bawa balik dulu, tahu yang biopsy was advised. So Alright. from there you be like, please tell me what this Okay. is. Tolonglah. So mula-mula tahu adalah melalui satu dengan tangan sendiri. Yes, dengan tangan sendiri. Yang kedua dengan ultrasound lah. Confirm by ultrasound. Alright. Yeah. Okay, jadi saya pun nak ambil peluang ini untuk berikan sedikit info kepada yang menonton di luar sana. Kalau ketulan itu, that particular cancer ataupun sebelum tu kita kata lump lah ketumbuhan kan. Kalau dia dah sebesar yang tangan, jari boleh rasa, kita panggil ada growth, dia boleh sama ada dikesan melalui pemeriksaan payudara kendiri ataupun apa yang kita panggil clinical breast examination sebagai oleh seorang doktor. Ataupun sekarang ada intelligent breast examination yang mana melalui intelligent breast examination ia boleh mengesan ketulan tisu dekat payudara. Dia tak ada cucuk jarum, bukan biopsi, dia bukan invasif yang mana tidak disentuh tetapi dia menggunakan alat yang agak kecil yang boleh dibawa ke mana-mana untuk mengesan ketulan sebegini, dikenali dengan nama intelligent breast examination. Kalau ke hospital, kita boleh kesan juga dengan
Yang pertama ultrasound lah. So kalau dah ada ketulan yang boleh dirasa oleh tangan, the first modality is of course ultrasound. That is the fastest lah. Tapi of course kalau kita nak buat grading, staging, masih kena buat mammogram. I'm sure you went through mammogram After juga that, mammogram after mammogram after mammogram. Kalau ada yang rasa takut tengok mammogram, pergi mammogram. Once you're diagnosed, you have to go mammogram and mammogram and mammogram. It's like mammogram is your best friend. Alright, so I want to pick that again. So dah dapatkan result, dah dapat ultrasound hari tu dan balik. Because tunggu schedule with the doctor. Alright, berapa lama? I think dalam seminggu juga Seminggu. lah. So what happened dalam seminggu tu? Ada tak apa-apa, contohnya lah orang yang suggest buat alternative treatment, urut dulu, jampi dulu, nasihat. So masa I waited to see a breast surgeon, actually I tak bagi tahu siapa-siapa, Dr. Mala. Sebab saya sendiri masih tak tahu apakah lump tersebut. There was no conclusion. Okay, it's a lump tapi biopsy advised, tetapi tak ada, we don't know whether it's cancer or not. So saya masih lagi berdiam diri. Saya tak share dengan siapa-siapa. Mungkin saya bagi tahu just my husband at that time. I said I suspected something. Tapi I kept it to myself a lot. Also, I think I was going through a processing moment lah juga kan, untuk calm myself down, tenangkan diri. Saya go through the internet a lot juga untuk buat carian, tengok okay, kalau lump tu tak sakit, keras dan tak bergerak, adakah dia kanser? Sebab ada yang cakap sakit bukan kanser, adalah cyst saja. You know, there's a lot of so internet tu lebih mengelirukan ke lebih membantu? Dia banyak information. Okay, the information overload is a lot out there. Tapi dia tak ada conclusion juga. Dia tak boleh like bagi tahu you, yes, it's cancer. Oh no, it's not cancer. At the end of whatever you're reading, dia akan bagi tahu, please go and see a medical professional juga. So benda tu apa-apa hal balik kena pergi jumpa medical professional. Tapi you akan dapat lebih informasi lah. Okay, rupa-rupanya ada juga yang milk duct, ada juga yang a lot of it are cysts, and nak sedapkan hati, banyak jugalah jurnal-jurnal ataupun banyak jugalah penulisan yang saya jumpa yang mengatakan most of the time is not cancer. So it's not cancer, quote. So all that was playing in my mind. Quote, yes, and I know for the fact that saya tak boleh tidur malam. Saya tak boleh tidur. I couldn't sleep peacefully. Before you knew it's cancer or not? Yeah. Bila the waiting game. You tahu confirmly this is cancer? Okay. So saya juga realise Dr. Mala yang sebenarnya breast surgeon ni sangat-sangat busy. It's very hard to see a breast surgeon. From my experience. Okay, my experience. I can debate on that. Okay, disclaimer. My experience is my experience. Okay. So it could be isolated to me, okay? But I tried 5 to 6 hospitals to see a breast surgeon because the health facility that I went to masa tu doktor tu pun tak ada. Kejap, saya nak potong. Were you looking for a female breast surgeon? No, I wasn't. Any breast surgeon was available. But you can go to, boleh je pergi kat general surgeon dulu. Because saya pun jahil lah juga masa tu kan Dr. Mala. Saya pun tak ada lah. Saya tahu dia kata yang boleh give you a professional advice is a breast surgeon. Okay, so never mind. I found my breast surgeon. Untuk konsultasi awal, untuk for you to know, in fact buat biopsi pun, general surgeon boleh. They are trained. They to be honest, dekat when they were in the government side sebelum diorang quit pergi private, definitely diorang buat semua tu. Terutamanya kalau diorang posted to rural Sabah Sarawak, you know, East Coast sebagainya diorang buat. Tapi kalau you specifically cari, mungkinlah susah. Tak, saya just walk into hospitals dan sama ada saya tak ada appointment sebab saya walk in, so I was turned down. Ataupun memang doktor tu tidak bekerja di hospital itu pada hari itu. Visiting lah. So they're visiting. Okay, right. so this was this two thing. I don't know. Yeah. I mean, you're right. That's You're okay. right. Yeah, it's okay. It's done. Right. So I finally found a breast surgeon that agreed to see me on a walk-in. Alright. Yeah, so she agreed to see me. The nurse was kind enough to see me on a walk-in because I said I cannot wait for the appointment. Appointment is like 2-3 hari. Even besok pun tak boleh tunggu. So when I saw this doctor, okay, I'm very grateful to her. Walaupun dia busy, dia kata you kena tunggu tapi lama. I sanggup tunggu.
Lepas tu bila I managed to see her, she said, okay, this is what we're going to do. We'll do the biopsy. Was not on that day itself. Okay. It was a couple of days. Dapat result. That's when I got confirmation lah from the report. So biopsi, lepas tu tunggu lab result keluar baru confirm Cancer. Apa perasaan bila baca report biopsi tu? Sebab Dr. Mala, saya dah menunggu at least for about a month or 3 weeks lah at that time. Okay, also I have to let you know dah, during masa saya dah jumpa lam saya tu, sebenarnya masa tu Chinese New Year, okay? Banyak cuti tau. Now I understand kenapa you tak boleh jumpa. Banyak cuti, doktor pergi holiday. Kalau lepas tu tak, doktor it's not that visiting. difficult. Okay, so it was a Chinese New Year holiday. It makes sense. It makes to you, sense right? now. And the doctor who agreed to see me after the Chinese New Year break, okay was Chinese. She celebrate Chinese New Year. Now I know who she is. Doktor yang lain, bukan saya cakap lah, yelah, mungkin itulah masanya korang nak ambil cuti Of kan. course. So I was like, oh my God, you celebrate Chinese New Year but you're at work. Thank you. Doctor, thank you. Ya, so bila saya dapat result tu, sebab dah macam dah bergolak jiwa saya ni for about 3 weeks. Actually, I felt so relieved. But I finally felt you so got the glad. answer. Got the answer what I was looking for. Saya lega sebab I know what to do now. So I'm also the kind of person, is probably my personality. Okay, give me a blueprint. Tell me what to do. It's like we're going into war, just lay out the plan for me and let's do this. Because I lega sebab saya boleh nampak jalan. Sebelum ni saya tak nampak jalan sebab tak tahu apa benda tu. Tapi saya nak turn the time sikit. I know you waited 3 weeks About, untuk dapatkan diagnosis cancer kan. Tetapi you got the ultrasound within a day. Yes. Betapa bersyukurnya you and how you feel grateful about that. Dan kalau you pusing balik masa sekarang, let's say lah nak dapatkan ultrasound tu pun 6 bulan. What would have happened to you? Oh, saya rasa saya gila kot. Because you akan fikir tau apa benda ni, dan you akan you akan check balik benda tu. So saya bersyukur lah. I know at least dia kata biopsy is advice lah. Tapi saya juga dapat hint daripada the breast surgeon sebelum dapat biopsi. Dia tengok imaging dia kata daripada imaging daripada ultrasound tu lah, dia tengok imaging, dia kata daripada saya, tapi biasalah doktor pun tak nak lah macam memang cancer. Tapi dia kata from the shape of it, I already know dia jagged, dia bergerigi. Tapi tak boleh, dia tak nak take the risk of confirming it lah until I go out the report. So kat situ pun dah macam ada hint. Kat situ lah lebih lagi macam ya ke tak. Tapi I was trying my mind. I trying to convince myself that tak ada apa-apa. Saya cuma nak tekankan lah the importance of early detection dan early diagnosis tu. Sebenarnya satu sangat-sangat penting untuk prognosis lah. Dia punya outcome of treatment kan. And nombor 2 juga mental health. I rasa bila you dah buat ultrasound, dah buat pengesanan, dapat result on the spot, sangat-sangat membantu untuk at least you tahu what you want to do next. Bila nak cuti, bila nak pergi dan sebagainya. So I want to take this moment untuk sekali lagi introduce Intelligent Breast Examination. Sesiapa yang nak tahu lebih lanjut, bolehlah layari website www.pinklemons-care.com. Dekat situ you boleh dapat more information regarding Intelligent Breast Examination, yang mana ia boleh mengesan ketulan pada tisu payudara. Dia tak invasif, takkan menyakitkan, tak ada radiation dan boleh didapati dengan cepat dan mudah, dan you all boleh dapat keputusan dengan segera. Intelligent Breast Examination tak sama dengan ultrasound breast oleh radiologist, tapi ia boleh berikan informasi kepada anda tentang kesihatan payudara anda. Alright, I want to go back to Dr. Tini regarding your journey, a little bit more regarding your journey. Rawatan. Apa yang Dr. Tini go? So back to dah dapat result, dah lega kan. So kat situlah juga saya belajar. Saya ER/PR positif. Alright. Dan breast cancer sebenarnya ada itu banyak dari reseptor. biopsi ke dari operation? Bukan, daripada bukan. Ya, daripada biopsi. Biopsi. Ya. Okay. Dia panggil HPE, histopathology. Yes, that's the report. Susah betul nak sebut. From that report kita tahu grade dia. Okay, so I grade 1. Oh, 1. Yeah. So cancer, breast cancer stage 1, ER/PR positif With grade 1. with grade 1. So tak tahulah, So saya dengar you stage 1 tu grade 1 ke? Itu pun tengok I still Bukan. bukan. Stage 1 Okay. dengan grade 1 Okay. tak sama. Okay, grade saya tak pasti tapi stage 1.
Grade itu adalah sebanyak mana sel itu telah berubah. People can be in stage 2 breast cancer, 2A, yang mana dia belum spread. Okay. Tetapi grade 3 kena kemo sebab dia punya sel tu dah terlampau berubah. So grading is yang tengok bawah mikroskop. Faham. That is grade. Stage is different. See, I'm still learning. So maybe I should have to go back to my report and see the grade. But I'm stage 1. So we doctors, we always want to know what's the grading and what does the hair. Kalau breast cancer, of course kita nak tahu ER/PR positif ataupun tidak lah. Tapi kalau Dr. Tini stage 1, grade 1, ER/PR positif, I would say you are lucky. Yeah. Do you feel ramai orang pun macam bila saya jumpa doktor pun, yelah mungkin itulah perkataan-perkataan yang diorang akan bagi tahu lah, you're very lucky because jumpa kat early stage. So lump saya tu sebenarnya 1.5 cm lah. Okay, 1. Tapi bila dia bedah, ada 4 yang kecil-kecil lagi. So my doctor said I don't want to take the risk, so I took everything out. I took whatever I saw out. So dekat dalam mammogram dengan ultrasound pun tak boleh detect yang kecil-kecil tu lagi. Kan? So because when she put me under the knife, barulah dia kata ada lagi kecil-kecil tu dia dah bawa keluar. So bila dia cakap lucky at that time, saya rasa okay, alhamdulillah lah. Tapi sebenarnya why do you look sour when you say lucky? Sebab lucky tu saya rasa satu istilah yang memang saya bersyukur, tapi bertuah tu kita diagnose cancer. So saya tak anggap seseorang itu bertuah untuk didiagnose cancer. Doesn't matter whether it's early stage or late stage, right? Because we didn't choose to be okay, dah lah jatuh di tipe tangga, tapi at least you tak patah kaki kan. Tapi you still jatuh tangga kan. So it hurts you when somebody say lucky, to be honest. Dia tak adalah saya terasa hati. Tapi untuk saya ialah mungkin saya adalah seseorang yang benefited from an early action. Tindakan. Sebab ada juga yang jumpa pada stage yang awal, tapi dia orang simpan. Betul. Dan dia akan tunggu sampai stage 3, stage 4. So adakah dia tak laki? So untuk saya is like the word bertuah tu tak sesuai lah digunakan dalam keadaan yang you ditimpa musibah. Alright. Memang kita bersyukur. So sorry for that. No, it's okay. I think mungkin ramai juga yang kat luar sana bila diorang ada family and friends, kita pun tak tahu macam mana nak react kan. Betul. Ataupun nak respon. Betul. What not to say, Yes. what to say. Saya pun masih belajar. Saya pun masih belajar juga sebab untuk saya, this is how I go through it. Tapi bila saya berhadapan dengan seseorang yang baru diagnose juga, saya pun tak tahu apa nak cakap pada mereka. Because you have gone through it. Tapi mereka just got diagnosed, right? Alright. So diorang dalam fasa yang masih anger, denial, not really accepting yet, asking why. So for me to say it's okay, you'll be fine, macam tak sensitif lah pula kan, sebab dia tak akan tahu. Saya pun tak akan tahu yang I will be fine or I'm okay, dan masih lagi tak tahu. Sebab kita sebagai seorang cancer fighter, our greatest worry is a relapse. Yes. Yeah. So back to the lucky tu, sebenarnya saya rasa it is a benefit untuk tindakan awal. Macam kita bawa kereta lah Dr. Mala. Okay, you bawa kereta long distance. Alright. Long distance kan, tapi sebelum tu you dah notice macam ada bunyi cracking sikit kat kereta you. Tapi you bawa juga pergi Johor. Okay, sampai kat Johor you cakap nasib baik lah kereta tak breakdown. Kan? It's like, tapi you hantar kereta pergi servis. Dan you akan tahu, sebenarnya bunyi tu coming from this. So you fix. So maksud Dr. Tini, you're not lucky, you're careful. Which means kita ambil tindakan segera. Daripada kalau katakan kita tidak ambil tindakan segera, kita tak check, dan tahun-tahun sebelum tu pun saya pergi untuk my mammogram. Kan. So saya ada data, saya ada history. Imagine kalau saya tak pergi langsung, saya tak ada data. Tiba-tiba benda tu akan lagi menyeramkan lah. But I have this data, I'm clear, how come? So kita boleh report balik. Dalam keadaan kita dah pergi regular screening pun, benda tu boleh appear. Apatah lagi kalau kita tak pergi regular screening. Saya faham, because whenever people bagi tahu saya kan, tuah lah Dr. Mala, jadi doktor,
Saya marah. Betul, faham. Sebab saya rasa I work hard for it. Saya bukan bertuah macam tu je. Saya betul. sampai ke sini ni. You are a doctor because you sekarang saya you faham. go through the So, medical you rasa, school, you put in your effort, you I faham. kan. So, So orang you cakap rasa- tiba-tiba you bertuah. Macam Ah. mestilah you rasa hello. I worked for it. So you Yeah. rasa you punya early detection tu adalah you punya self empowerment, you punya berhati-hati, you punya non-ignorant terhadap kesihatan you yang memberikan you early detection tersebut. So Yes. itu bukan bertuah, itu adalah berhati-hati sebenarnya. Berhati-hati dan juga mengambil tindakan tindakan segera lah. But I think I have to also turn the thing to spiritual jugalah. Dan saya rasa the instinct and intuition, petunjuk yang diberikan juga sangat jelas. So imagine kalau saya tak jumpa lam tu masa saya mandi, itu juga akan make me ignore yang saya ni sebenarnya ada lam, saya takkan tahu. So kat situ juga saya rasa saya tak deny the fact that Allah was also with me dan dia showed that in a manner yang terjumpa. Tak, I think saya tak terjumpa. I was guided. I can understand your perspective. I can boleh understand you punya pemahaman tentang perjalanan you. But I cannot put it in words. But we are on the same page. Alright. So banyak lagi kita nak berborak dan juga kupas lagi perjalanan kisah Dr. Kartini, seorang cancer fighter yang sangat berhati-hati dan she empowered her own body sehingga early detection currently still as a fighter. Kita akan bersembang lebih panjang bersama-sama dengan Dr. Tini dalam segmen kedua. You all semua jangan ke mana-mana. Dalam segmen kedua You Sehat Podcast, episod Pink Oktober Bulan Kanser Kesedaran Payudara. Episod ini dibawakan khas untuk anda oleh Duo Pharma Biotech Berhad. Dalam segmen pertama, kita dah dengar kisah perjalanan Dr. Tini, seorang cancer fighter, iaitu pejuang kanser payudara dan perjalanan beliau mengesan ketumbuhan tersebut, bagi jumpa dengan doktor, dapatkan jawapan dan rawatan juga. Rawatan apa yang you go through? Okay, so saya buat lumpectomy. Alright. So saya remove the lump dan 20 cycle of radiotherapy. So ramai orang tanya tak ada chemo ke? So saya rasa ini adalah satu advantage bila you bertindak pantas dan you tak biarkan lump tu membesar. Jadi dalam situasi ni masih lagi contain dan my oncologist tak recommend saya pergi chemo kerana masih boleh dikawal dengan radiotherapy. Alright. Yeah. Selain daripada radioterapi, ada rawatan lain tak? Selepas habis radiotherapy, my onco started me dengan hormone therapy. Okay, so maksudnya saya kena ambil ubat lah setiap hari, recommended 5 tahun. So saya masih lagi under treatment dan every 6 months ada follow up. Okay, alright. So kepada yang menonton, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang kesihatan payudara dan juga pengesanan awal, boleh pergi ke website www.pinklemons-care.com. Alright, Dr. Tini, saya nak kembali ke belakang sikit perkongsian you tadi. You cakap Ahad you jumpa, Isnin terus dah pergi buat ultrasound. Tapi dekat Malaysia ni ada 2 isu penting. Yang pertama, nak cuti. Sebab Monday ni orang nak kerja, nak ada scrum meeting, apa semua. The big day kan, Monday sejam. Jadi kebanyakan wanita ke sesiapa ke, kalau dia sakit tu dia postpone dulu. Nak bila you kata tak sakit, tak ada demam kan. Jadi dia rasa tanggungjawab terhadap kerja tu penting. Jadi everybody akan pergi kerja dulu, postpone. How did you go through that? Tu yang pertama. Dan yang kedua saya nak tanya terus lah. Macam mana pula dengan izin suami? Sebab kita kat Malaysia ni kan sebenarnya tak kisahlah Melayu ke, Indian ke, Chinese ke. Asian community kita memang ada satu culture. Wanita kita rasa badan kita ni kena minta izin suami, minta izin ayah, minta izin parents, siblings. Macam mana Dr. Tini? Jadual kita akan padat. Tetapi bila saya memikirkan, saya punya curiosity pasal apa yang foreign thing in my body tu, dia overwhelm everything. Sebab kalau saya tak boleh function normally. Dan saya nampak juga menangani critical illness seperti ini depend on personality juga. Ada yang withdraw, ada yang tunggu. Kalau ada personality macam saya ni, kita macam tell me now.
Okay. So any personality that you ask, kita tak judge. Alright. Okay. When you are ready. But please don't wait for too long. Betul. Okay. Sebab untuk pengetahuan anda, kalau kanser anda tak agresif, kalau anda tunggu setahun, dia boleh membesar 4 kali ganda. Betul. Betul kan? So kalau saya tunggu lagi 6 bulan, dia akan jadi 3 cm. Kalau tunggu like setahun, 1.5 times 4, that's 6 cm. Dan bukan size pembesaran tu je yang kita risau. Dia punya spread tu. Ya. Dia punya kita panggil metastasis kan. Kanser tu dia dah jalan pergi dekat organ lain. Dia pergi berjalan. Saya punya tak berjalan. Ma. Walaupun dia tak pergi lymph node saya. So dia masih lagi berada di Kan. satu tempat lah. Dekat situ. Itu sekali lagi untuk saya adalah benefit of early. Bukan early, you might detect it early but you did not take action. Okay. But that is the benefit of immediately taking action. Wanting to know what is it. Jadi kan? macam mana dapat izin suami tu? So for me, as a woman, especially Asian women, sebab ada culture yang macam itu, tetapi untuk saya badan kita adalah tanggungjawab kita. Okay, so kita kena take responsibility of our own body. So in my case, saya memang lead. Saya lead. Because Tak ada masalah izin. Tak boleh. Saya tak izin kan. Pas saya diagnose tu, saya dengar banyak sangat cerita yang buat saya marah juga. Kerana ada juga yang berkongsi yang tak dapat treatment kerana bila doktor datang, husband datang, husband boleh marah-marah doktor kan. Husband cakap, macam mana doktor boleh suruh isteri saya buang payudara? Ini semua adalah buatan orang. So bila suami jadi penghalang, isteri tak dapat treatment yang sepatutnya dan dia tak akan kembali ke hospital. So you didn't have that issue? I didn't have that issue. So I have a mutual understanding, a very kiranya satu perkahwinan yang sangat supportive lah. We support each other. Lah. Yeah, we support each other. I went to the doctor by myself. Okay, because yalah, husband saya bekerja. Tapi saya nak pergi hari ni juga. Okay, I tak kisah you kerja, pergi kerja. You tak boleh ambil cuti. Saya pergi. I went by myself. Because I took accountable and responsibility of my own body. Because I wanted to find out. The moment I got the diagnosis, then I sat my kids down. And I told my husband juga, they were all there. Okay, I said, this is what we're going to do. This is what's going to happen. Mama is going to go for surgery. Mama akan ada radiotherapy 20 cycles lepas itu. And after that, okay, these are the support that I need. Okay. So how big were your children at that time? Primary school. Alright. Primary school lah. Dah boleh memahami lah. I think diorang macam blur at that time. Tapi apa yang surprise me ialah reaksi mereka sangat matang. So mereka macam, okay, you know what, kita ikut mak. Kita follow mama je. Tak ada ahli keluarga ke kawan-kawan jiran ataupun dalam WhatsApp group ke yang kata cubalah urut dulu. Cubalah jampi dulu. Ada bomoh dekat Melaka yang boleh ambil nombor RM50 satu nombor. Didn't come. Yeah. So the thing juga Dr. Mala, masa saya dapat tahu pun saya sangat protective over this news. Kita tak canang satu kampung lah yang kita ada cancer kan. Saya nak protect saya punya own energy. Saya nak protect saya punya family. The only keputusan yang sangat suka untuk saya ialah bila saya decide untuk go publicly on my social media. Menjadi seorang advocate. Which is, saya nak dokumen perjalanan saya di social media. Because saya faham bukan semua orang memilih jalan ini ya. So kita respect either way. So jangan tanya, kenapa Dr. Tini boleh share experience dia? Kenapa you pula go into a darker place, keeping alone? And all that. Jangan judge. Itu adalah pilihan masing-masing. Tapi untuk saya, ada satu suara yang keep telling me that you kena benefit orang lain dengan perjalanan dan journey you. So that's why I decided, okay, tapi mula-mula banyak lah. Imposter syndrome juga. All the mind is playing. Siapa nak dengar orang cakap pasal cancer? Cancer ni kan orang ingat you nak mati. Will anybody want to know about your journey kan? So you may as well tak payah share lah. Tapi something inside me saying, no, just document. Because saya ni juga seorang yang authentic dan transparent. Sebab saya pun gunakan social media saya kan. So saya post, saya pergi jalan, saya pergi kerja, saya pergi makan. Saya tak boleh berpura-pura Dr. Mala. Okay, kita pergi island, happy-happy. Tapi kita ada cancer. But we are not sharing that. I feel like a fake. Saya rasa macam saya berpura-pura.
So untuk saya, sharing tu adalah proses healing. So saya sendiri heal dengan tu. Daripada kat situ barulah ada yang bertanya. Bila berkongsi dekat media sosial Share barulah baru ada yang bertanya. yang bagi Kenapa tak bagi tahu? cadangan-cadangan sebegitu. Kenapa tak bagi tahu? So macam tapi diorang ni tak pernah pula nak WhatsApp kita, selalunya tak ada pula tanya how are you, tiba-tiba tanya kenapa I have to share with you this very secret intimate news kan. Lepas tu ada jugalah yang DM, tapi saya sangat clear. Untuk saya ialah I have a blueprint. So saya akan follow blueprint tu no matter what. Sebab saya benda ni sangat clueless. Dan apa yang saya tahu dan apa yang boleh bantu saya adalah the medical doctors. Kita just go through it. Tapi just to share jugalah, there are other things that you need to do as well. Okay, the medical side is the medical side. You go for your lumpectomy, you go for your radiotherapy, chemotherapy, you take your medication, you pergi 6 months, 3 months check up. Okay. Okay, that's the most challenging because you can just skip what? Nobody's gonna check on you. You dah pergi, tak ada. Okay. You sendiri tahu you punya appointment. Alright. Just go. But at the same time, for me, the treatment yang you have to do have to be holistic juga. Okay. Like you cannot go back to your pre-cancer diagnosis. Meaning? So if you are normalizing some of the modern stresses that you've been going through pre-cancer, that is something that you need to change in your lifestyle. Maksudnya lepas tahu kanser tu lifestyle tak pergi back to bahaya sebab kita tak tahu apa penyebab dia. Apa benda-benda yang you buat pre-cancer you buat, lepas tahu kanser tak buat dah. Apa contohnya? Tak tidur senja ke? Tidur. Saya okay. This is one thing. Tak duduk bersila ke? I nap when I want to nap. Tak ada kaitan dengan tidur senja Tak ada. Senja saya nak tidur, saya letih, saya tidur. There's no point feeling guilty. Kadang-kadang kita say, I cannot. Takkan saya tidur petang, saya banyak kerja ni. You feel guilt. But your body telling you need to rest. I take a rest whenever I want to. Okay. Lepas tu letting go things that do not matter to me. Okay, like people, situation. So cancer ni dia jadi satu saringan yang mana you tahu this is no, this is yes. I'm not going to entertain benda-benda yang toxic or negativity yang bring me down, you know. Sometimes kita ni juga ada tendency saying yes, tak bertahu nak cakap macam no. Benda tu dah clear. Saya dah tahu yang actually no, apa yang not benefit to me, saya akan let go. Yeah. So it's a bit, I cannot point out apa, okay, but if you want to understand, it's a lifestyle change. Okay, yeah, a lifestyle change. Kehidupan. So yeah, in term of lifestyle change, definitely saya triple saya punya exercise. Walaupun sebelum ni saya rasa saya memang dah okay dah. Aktif dah. Ya, saya dah aktif dah. Saya rasa dah cukup. Okay. Tapi mungkin untuk tahap saya tu belum cukup untuk sampai level yang nak cegah. Okay. So I know that exercise and moving about by research has proven that boleh reduce cancer relapse. So saya akan make sure that I get 10,000 steps a day contohnya. Before this like taklah. So kadang-kadang benda tu dah jadi macam tak cukup pergi juga. Dia akan jadi addictive tau. Dia akan jadi obsesif juga. Tapi apa yang saya nampak kehidupan Dr. Tini, either pre-cancer ataupun post-cancer sekarang, you sangat berhati-hati, you pesan awal, you pergi terus the next day, you tak ada masalah dengan izin suami, saya busy, tunggu 2 bulan dulu, urut dulu. You didn't have any of that. Rasa terus pergi check, tunggu jumpa doktor, doktor kata ini rawatan, terus ambil. Yes. Dan Dr. Tini juga memilih untuk kongsi perjalanan ini dalam media sosial untuk memberikan lebih banyak awareness dan informasi kepada wanita ataupun lelaki lain di luar sana lah. Tapi through you punya awareness program ni kan, mungkin you sedar sebenarnya kat Malaysia ni macam you cakap, ramai orang yang dia sedar ada ketumbuhan kecil tapi dia biarkan dulu. Ataupun dia tahu something ada dekat payudara dia, ada ketumbuhan dan sebagainya, tapi dia terlampau takut. Dia tidak pergi untuk memeriksa dan sebagainya. Ataupun mungkin ada sebab lain. Pada pendapat Dr. Tini yang berada dalam kalangan cancer fighter, mungkin ada yang you kenal stage 2, ada yang stage 4, stage 3, stage 1 juga kan.
apa yang menyebabkan wanita kat Malaysia ni kesan lewat? Apa yang melambatkan diorang pergi ke hospital ataupun berjumpa dengan doktor? What's the reason actually? So very good question Dr. Mala, sebab saya pun tak perasan benda tu sebenarnya. Bila saya dah pergi program, saya dah buat sharing, saya dengar feedback, saya pergi talk, saya realise that mungkin kes saya ni ada juga yang macam saya, tapi ramai juga yang macam Dr. Mala kata tu, didn't have the courage. From my observation, okay, I don't have enough data, but from my observation and from my own reflection, saya rasa apa yang kita perlu ialah empowerment, women empowerment, okay. Kerana kempen kesedaran kanser payudara ni, semua kempen setiap tahun. Saya ni baru diagnose 2 years. Okay. So I've only been involved in campaigns for 2 years lah. Sebelum ni saya tak tangkap pot pun Dr. Mala, tak sakit. So I don't even care lah. I think I joined the program as early as 2014. So that's like 11 years already. 11, yeah. So untuk saya barulah, untuk saya ni kira newbie lah. Dan all the campaign cakap early detection, kita semua tahu kalau something is wrong, pergi check, okay. Sama juga macam kereta. Kalau kereta bunyi kencing, pergi check. Kan? Janganlah tunggu nak bawa pergi Johor, jauh-jauh semua kan. So pergi check. Kita tahu. Saya rasa itu is given. But courage and empowerment tadi tu, mungkin kat situ yang kurang. Dan saya rasa sebagai wanita juga, okay, culturally, kita ni being socially conditioned to be submissive and to mungkin fear to speak up. Alright, because culturally memang macam itulah, dan kita tidak juga diajar untuk menyayangi diri kita, self-worth, right? So sometimes I hear stories yang ada yang tak nak pergi check kerana dia rasa dia tak nak, dia takut masa tu akan it will take time away daripada dia menjalankan tugas dia sebagai seorang ibu. Kan dia siapa nak hantar anak saya, siapa nak jaga anak saya kan, ataupun dia adalah breadwinner, okay, katalah single mom, right? So kalau saya take time off, siapa juga nak mencari nafkah untuk keluarga saya? So jadi dia sacrifice masa itu tapi untuk terus meneruskan perjalanan. Untuk saya, kalau kita rasa yang self worth tu penting, okay, we are important. We are the first person that needs to go and check, because when we are well, kita boleh jaga orang lain. Betul. Kan? Tapi saya rasa benda tu lah yang mungkin perlu kita tekankan. Dan saya harap siapa-siapa yang maybe sponsors ke, yang mendengar ke, kalau nak buat campaign kan, I suggest, yes, early detection is a good way because that's what we should be advocating. Alright. Tapi kita juga patut buat campaign advokasi tentang self-love. You are worth it. You must do this for yourself. Alright. You are the provider. You are the caretaker. Betul. You are the mother. Betul. You are the breadwinner. Correct. For some people kan. Correct. For some women. Correct. Kenapa you tak pergi check? Yes. Kerana kalau you check, you buat treatment, right, paling detection yang awal, di stage yang awal, you punya survival rate lagi tinggi. Boleh sembuh ke tak? Antara soalan yang orang tanya saya. Boleh sembuh ataupun tidak, itu adalah di tangan Tuhan. Tetapi modern medicine sekarang ini boleh, maksudnya you can come out from it. Boleh. Kalau nak menjawab soalan tu, boleh sembuh ke tidak? Saya selalu cakap macam ni, lebih awal ia dikesan, lebih awal stage-nya dan grading-nya, lebih tinggi tahap kesembuhan. Jadi tahap kesembuhan dalam stage pertama jauh lebih tinggi daripada tahap kesembuhan stage keempat. Macam yang Dr. Tini kata, betul lah, kita berada di healthcare. Kadang kita tengok wanita yang sangat dari segi pendidikan, dari segi kerjaya sangat tinggi. Very nampak macam empowered, very successful. Yes. Tetapi sebenarnya dah 6 bulan tahu ada ketulan, dah setahun tahu ada ketulan. Antara excuse yang diberi yang sangat popular adalah tak dapat cuti. Busy dengan baru promotion, kerja jauh dan sebagainya ya. Dan lagi yang popular, excuse kedua adalah tak dapat izin suami. Dan yang ketiga, sebenarnya ramai yang menggunakan
cuti dan juga izin suami sebagai alasan. Tetapi bila kita korek dalam bila diorang menangis, sebenarnya sebab takut nak tahu kenyataan. Jadi dia rasa lepas raya haji lah, lepas puasa lah, jadi dia postpone sebab kalau boleh dia tak nak tahu kenyataan tersebut. Dia macam you macam I want to know. So untuk saya Dr. Mala, I thought everybody is like me. No Oh, apparently not lah. Dia ada orang yang dia kata kalau buat medical check up nanti tahu sakit. Better tak tahu. Panjangkan kegembiraan tu sebab dia tak nak tahu. Jadi I'm on the same page dengan Dr. Tini. Kita kena buat lagi banyak advokasi dan juga empowerment. Saya rasa wanita kita kena ingatkan satu sama lain yang tubuh kita bukan untuk pengorbanan kepada orang lain. Hidup kita bukan untuk dikorbankan kepada orang lain. Yes, sebagai ibu, anak, kakak, adik, isteri, yes, ada portion hidup kita yang kita korbankan atau kita sacrifice sikit lah untuk anak, suami, parents. I agree, saya pun buat. Tetapi self-love tu sangat penting. Dan self-worth tu macam yang Dr. Tini kata sangat penting. Dan saya nak tekankan sekali lagi, I'm on the same page, yang early detection, pengesanan awal sangat-sangat penting. Ramai juga yang takut sebenarnya sebab dia rasa sakit. Dia rasa buat mammogram sakit. Buat, kalau doktor check, doktor tekan-tekan sakit. Buat doktor check sakit ke? Okay. Untuk saya taklah cakap dia nyaman. Bestnya pergi mammogram. Memanglah kena ada, dia ada sedikit pain sebab plate tu akan menekan payudara kita. Okay? Tetapi tak adalah seperti dihiris dengan pisau. Apalah kesakitan, tak sampai 10 saat pun. Which is the plate is pressing your breast untuk dia dapat image yang sangat clear. Dan kita tahu lepas tu dapat report yang you are clear. Saya rasa the peace of mind tu mahal, sangat mahal. Saya sebenarnya saya ambil tindakan awal tu sebab I want a peace of mind. That's very important to me. Mungkin itu adalah value saya. Itu mungkin adalah nilai saya yang mungkin tak sama dengan orang lain. Untuk dia peace of mind tu, tak apalah, saya boleh macam risau-risau. Saya tak boleh. I nak kena tidur malam nyenyak. I tak boleh macam tidur bangun macam, kan saya tak boleh. Untuk setahun, can you imagine if you do that? I need my sleep. I need to be functioning. Sebab kerisauan saya tu, saya tak boleh function for that 3 weeks, Dr. Mala. People, even my children talking to me pun, I'm in a daze. But I haven't told them that what's worrying me. So I was pretending. I don't like that. I don't like that feeling. Hierarki untuk pengesanan kanser payudara. Pergi-pergi je bukan buat mammogram terus kan. Dia bukannya sampai je ke kaunter, puan pergi buat mammogram. Bukan ya. Dia ada hierarki dia. Jadi paling mudah untuk kesan ketumbuhan adalah macam yang Dr. Tini buat lah. Self breast examination. Pemeriksaan payudara kendiri kena buat setiap bulan. Boleh belajar dengan Lemon, boleh tengok kaedahnya dekat website yang saya dah sebut tadi, www.pinklemons-care.com. Alright, so yang pertama self breast examination kena buat setiap bulan. Yang kedua adalah clinical breast examination. Yang ni doktor boleh buat, midwife boleh buat, banyaklah petugas kesihatan yang kita empower ataupun kita latih untuk mereka buat. Boleh juga dapatkan intelligent breast examination yang mana sama, dia tidak sakit, tak ada radiation, dan boleh dapatkan keputusan dengan segera dan mudah. Dan seterusnya adalah ultrasound breast oleh pakar radiologi lah. Saya selalu cakap, kalau dapatkan ultrasound breast, tolong buat dengan radiologis. Sebab radiologis dia yang boleh bagi betul-betul diagnosis, bagi report. Kita medical officer kadang-kadang kat klinik, dia just ballpark je kita panggil, kita just teka macam orang macam Dr. Tini datang pukul 2 pagi kan. Nak tahu juga. Jadi kita just buat untuk lebih kurang lah kita cakap kita orang boleh buat. Tapi we cannot produce a report. And then lepas ultrasound breast barulah mammogram. So mammogram ni untuk saringan kesihatan adalah untuk wanita 40 tahun dan ke atas. Tapi yang 40 tahun ke bawah, kalau dia ada ketumbuhan yang mencurigakan, ada lump, ada growth dan sebagainya, bila dah buat ultrasound, nak confirm diagnosis, kena buat mammogram juga. Ada orang tak puas hati, siap DM Dr. Mala. Saya 37 tahun, lepas buat ultrasound, doktor suruh buat mammogram. Saya tak nak buat, doktor. You kena faham ya. Dia punya guideline tu untuk orang awam. Doktor akan gunakan clinical assessment, apa yang kita perlukan. Jadi sometimes dah buat self breast examination, dah buat clinical breast, dah buat intelligent breast examination. Bila pergi hospital, masih kena buat ultrasound, masih kena buat mammogram, masih kena buat biopsi dan dapatkan histopathology report, HPE. HPE kita panggil. HPE ni maksudnya doktor tengok sel kanser, sel
daripada tisu payudara tu ataupun tisu yang diambil melalui pembedahan tu, dia orang akan tengok bawah mikroskop. Nak tengok dia punya bentuk, warna, berat dia sama dengan sel biasa ke sama dengan sel kanser. Jadi baru dia boleh simpulkan daripada sana. So ini adalah hierarkinya. Jadi tak payah takut lah. Okey ke lah I bagi tahu dia orang? Bukannya pergi-pergi je dia tak sakit terus. You akan ada beberapa steps kan. So take one step at a day. Kalau takut tak apa, pergi dapatkan appointment dulu, pergi buat ultrasound dulu, check dulu slowly one by one. Ni kalau yang takut tu boleh pergi dekat website tu tengok cerita orang lain. Boleh follow Dr. Tini, follow story dia, journey dia, sharing dia, dapatkan kekuatan tu. I think kita kena bagi sokongan dan support lah kepada wanita satu sama lain untuk kita berikan courage tu. Because when they don't have the courage, dia nak orang di sekeliling kan, dia bila di sekeliling tu tak bagi sokongan. Bukan tu kau tak payahlah. Tak sakit kan, tak payahlah. Alah bulan depan lah abang bawa, abang cuti bulan depan. So pasal tu lah Dr. Mala, kita kena circle kita punya diri dengan mereka yang empowering lah. Okay. Kerana kita punya family dengan friends tak semestinya mereka akan memahami. Mereka tak akan memahami sebab mereka tak melaluinya. I'm sorry to say. So that's why dalam situasi saya, my husband and my children and everyone else lead. Right? I lead. So they follow. Right. This is what I'm gonna do, right? So bila saya dalam circle, saya jumpa ramai lagi cancer fighters yang went through a more challenging journey. Correct. You know, I can mention I follow Dr. Aisha Asmadi, 2 times cancer survivor. She's now a bodybuilding athlete. You know, I always love learning from her. Dan juga cancer fighter yang lain. Banyak. Sebenarnya bila saya nak cari info, okay, bila kita empowered dengan information, kita lebih confident juga. Tapi apa yang saya realise juga sebenarnya di kalangan kiranya cancer advocate ni mungkin tak ramai, okay, sebab as I mention bukan semua orang akan memilih untuk bercakap secara terus terang. Tapi kalau you go on social media, ada circle yang akan share journey dia. Dekat situ pun information akan jadi overwhelming. Alright, so kita juga perlu tingkatkan diri kita dengan knowledge and confident because there's going to be 5 million info out there. Yes. You nak pick up yang mana? You will know what is right for you. This is why empowerment is very, very important. Correct. The moment you're empowered, you know what is right for you. You boleh tolak benda-benda you tak rasa, you know, auntie, I'm not going to do this because you can just easily shut them off because you tahu it's not part of your blueprint. Tapi ramai juga takut untuk tampil ke hadapan dan sama ada buat saringan ataupun dapatkan diagnosis sebab mereka merasakan bahawa once kalau saya dah ada diagnosis kanser tu, nanti saya akan diberikan stigma. Saya tak boleh dapat peluang pekerjaan, saya dah tak boleh cari pasangan kahwin ataupun yang dah berkahwin, rasa macam saya akan diceraikan, saya akan distigmatize oleh keluarga mertua contohnya. Kau ni tak pandai masak lah sebab tu lah dapat kanser. You know, things like that. Faham. Jadi, Saya faham. tak nak pergi dapatkan diagnosis tu dan tak nak label dia rasa. Jadi Dr. Tini sendiri, what's your take on this? Dan what's your personal journey tentang stigma ni? Pre-cancer, post-cancer. Adakah your journey is better? Macam mana? So, okay. First saya nak address part self-worth tu balik lah. Seperti yang Dr. Mala kata, ada yang, this is a real stories kan? Ada yang tak nak bagi tahu pada majikan ataupun take time sebab nanti mungkin akan diberhentikan kerja. Semua ni real fears real fears, okay? Tapi back to self-worth. So kita ni wanita selalu dikaitkan, our worth is attached to status perkahwinan. Okay, our worth is attached to suami. Our worth is attached to, some people attach your worth to the position atau the job that anak. Okay, so I think it's a very unrealistic and unfair. Sebab our self-worth is our self-worth. We shouldn't
attached it to possession or position, money that we have in the bank account, husband or single person or non-single person, tak tentulah kalau you kahwin pun you bahagia ke tidak kan. Betul. So back to self-worth. So bila kita tak ada strong self-worth, kita rasa that kalau kita tak ada perkahwinan, kita tak ada position yang tinggi, kereta mewah, kita akan rasa tak worth it. But actually we are born as enough. So if you think that I am enough, I am who I am, and for me, as I mentioned, journey saya pun agak spiritual, lebih mendekatkan saya kepada my creator, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau Allah create saya, cipta saya, dan dia sendiri letakkan saya di bumi ni, saying I am enough, kan? Apa lagi yang saya nak cari? Nak cari kemewahan, nak cari status, nak cari apa? So benda tu sebenarnya society banyak attach kan, especially for women. Yeah, so I think that's something that we should advocate juga, kan? Yang kita kena tahu yang we are enough, we are good enough to be who we are. Kita sempurna, dan kita kena cari that happiness within us lah, and that's when the empowerment will come in. And the important thing juga bila kita ada benda tu, apa saja yang mendatang pada kita, nasihat-nasihat unsolicited advice, begitu you kena buat ni, kena pakai tights lah, ada ubat ni lah, ada tumbuhan ni lah, ada herba ni lah. You tahu macam jangan makan sayur menjala. Menjala lah. Saya kangkung memang favourite lah tu kan. I still eat because at the end of the day you will know what is good for your body. But apa yang tak bagus, you tahu, merokok. Definitely lah. Confirm lah, you tak ada cancer pun merokok. Berbahaya. Okay, sugar. You tak ada cancer pun. As a normal person, we should reduce sugar. Correct. We should take more vegetables and fruits. Kan sebenarnya benda-benda ni kita kata logik, tapi dia dah tak jadi logik dah. Saya rasa kan susah nak sihat dalam era kita sekarang ni. Especially kat Malaysia kan. Kat Malaysia memang susah nak. Makanan tak sedap kan. Memang susah. So sebagai cancer fighter, Dr. Tini tak merasakan ada stigma. Tak merasakan. Okay. Ya, pada mulanya bila saya nak pada mulanya bila saya nak terbuka tentang saya punya diagnosis, saya memang ada that thought lah. Terbuka di media sosial. Media sosial, saya nak share. Okay, I have that thought. So I'm going to share this on my personal note. Okay, my own personal journey. Saya pun takut sebab saya bekerja sendiri. Okay, kalau klien saya tahu yang saya ada cancer, mungkin dia tak panggil saya buat training ke? Mungkin saya tak akan dapat job sebab I'm on my own business. Alright? So ada kerisauan. Ada, saya ada kerisauan tu. Tapi what kept me going is because saya tahu matlamat saya ni lebih besar daripada diri saya sendiri. If I look at myself selfishly, then I will not share. Because then I don't want people to know. I still want people to think I'm who I am, bagi I. Okay, surprisingly, okay, semua benda tu tak relevan. Semuanya bermain dekat fikiran saya saja, Dr. Mala. Tak ada dalam alam sebenar, tak ada. Tak ada dalam alam sebenar. In fact, saya dapat job lagi banyak masa saya dapat cancer tu because of my sharing. So, bukan saya nak share sebab saya dah dapat job. Bukan. Saya punya niat adalah buat kesedaran. Tapi people invite me to give talks. And I collaborate with certain brands because we have the same mission. Like you and me right now, kan? We want to bring the news out there. We want to bring the awareness out there. And the money will come. So actually open a lot of opportunity. Like meeting Dr. Mala, being on Dr. Mala's podcast. And we've been on a different podcast. Correct. I'm so happy bila saya dengar yang pertama, Dr. Tini tak melalui journey yang sebegitu, tidak melalui stigma dan sebagainya. Dan kedua, Saya takut. I had the thoughts. Tetapi yes. you takut, you had the thoughts. Yeah. You yourself had the stigma maybe. Yes, in myself, within me. Yes. Yeah, I had the fear. Tapi you break the bubble, then you open up untuk untuk kepentingan sejagat lah, orang kata, the rest of the world. And you dapat pulangan yang lebih lumayan. Macam you kata, you lagi banyak dipanggil, lagi banyak dijemput. Purposeful. Yes. Saya rasa apa yang saya buat sekarang ni lebih fulfilling, lebih bermanfaat, lebih purposeful. So untuk saya ada dua perkataan yang saya pegang sepanjang 2 tahun saya punya diagnosis ni, trust and surrender. Because if you trust and surrender to follow your heart,
Allah will definitely guide you. Jadi kepada yang tengah takut tu boleh ambil Dr. Tini sebagai inspirasi. Dan saya juga nak ambil peluang ni nak sebut kanser payudara adalah kanser yang paling tinggi di kalangan wanita di Malaysia. Dan KKM dah keluarkan statistik kelangsungan hidup 5 tahun untuk pesakit tahap 4 adalah lebih rendah 23.3%. Tapi yang didiagnose pada tahap 1, dia punya kita panggil prognosis ataupun kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi. Sebab itulah kita advocate untuk early diagnosis, pengesanan awal, sama ada melalui self breast examination, intelligent breast examination, clinical breast examination, ultrasound breast ataupun menggunakan mammogram. Jadi sangat-sangat penting untuk kita take charge, empower badan kita sendiri. Saya rasa penting jugalah saya nak ambil peluang ni. Dr. Tini pun ada anak perempuan, saya pun ada anak perempuan. Kita ajar anak kita, anak saudara kita, kanak-kanak di sekolah, kepada cikgu-cikgu yang menonton. Dari kecil lagi ajar mereka, budak perempuan ke budak lelaki ke, tubuh kita milik kita, tanggungjawab kita, betul tak? Yes. Tak payahlah tunggu untuk suami tolong tengok ada ketulan ke tidak, tanya kakak dulu, tanya mak dulu, minta, religiously I'm sorry if I'm insensitive. I understand in certain religion you kena minta izin, kalau tak you tak boleh. Tetapi I think it's back to kita punya self love juga. Dr. Tini, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak minta pendapat daripada orang kata orang dari, kalau bidang lain kita panggil subject matter expert lah. Okay. So dalam cancer fighter ni, because you adalah golongan yang terkesan kan. Apa yang sepatutnya KKM atau government atau NGO atau stakeholders dalam kisah dalam isu kanser payudara ataupun breast cancer ni, apa yang patut stakeholders buat untuk galakkan lebih ramai wanita untuk tampil ke hadapan dan buat pengesanan lebih awal? Apa yang diorang patut buat? What could help women like you? Mungkinlah kan, kadang-kadang kan bila kita minta orang buat voluntarily ni, dia macam tak jalan sangat kan, Dr. Mala kan. So mungkin kita kena buat mandatory. Oh sudah. Help police Because at the end of the day juga, I took the initiative sebab saya termakanlah juga dengan kempen-kempen KKM semua yang cakap once you reach 40 kena buat mammogram. Alright. Saya risau, saya punya big why lah risau. Okay, so this is best practice. So saya kena buat. Okay, itu pun at every year at 45 I was diagnosed masa tu kan. So which means I had 2 sebab dia every 2 years kan. Okay. Every 2 years. So I had like 2 to 3 reports already. Dan orang yang tak ada personality or tak ada rasa worry macam saya, sebab naturally I'm a worrier kan. Kalau voluntarily ni nak pergi pun tak apa, tak pergi pun tak apa. As I mentioned jugalah, saya boleh skip je saya punya 6 months follow up ni. I just due last June. I'm due again in December. They will give me an appointment. I tak pergi, who's going to check on me? No one's going to check on me, right? Yes. I makan ubat hari ni ke tak makan? Dr. Mala tak call I. You makan tak tamoxifen you hari ni? Tak boleh sama. Kan? So, it's all about self action. So, untuk tanya apa yang boleh dilakukan, okay, saya rasa mungkin nak kata mandatory tu very extreme lah. Continue with the awareness dan also saya go back to advocating for your self-worth and empowering yourself. Yeah. Imagine that you just take that time off sekejap, mungkin half a day ataupun 1 hari lah untuk you check up, untuk make sure that you are clear. You have a peace of mind for until your next session. Daripada you tunggu and then say for example terus diagnose stage 4. You don't have much time. Dengar pun rasa nak tercabut dah jantung ni. Kadang-kadang dalam 2 minggu pun dah stage 4. It's only palliative treatment, which means dia tak ada bagi apa-apa. You tak boleh buang dah terlalu besar. Dalam erti kata lain, is hanya bagi you selesa untuk menunggu masa. Saya setuju dengan Dr. Kartini yang some mandatory punya activities sesuai sebenarnya, tetapi tidaklah sampai saman masuk dalam lock-up tu, tak adalah ya. Saya lebih gemar untuk menyarankan program-program contohnya di tempat kerja, majikan anjurkan ataupun community outreach program yang mana the leader of the kawasan tu mereka bawakan some sort of jenis-jenis saringan ke community tersebut. Saya sebenarnya banyak bekerjasama dengan
pelbagai pihak untuk buat program sebegini dalam bulan dalam bulan Oktober. Memang saya akan busy dengan this kind of advocacy program lah. Yang mana ada setengah jenis saringan ni boleh dibawa ke office, ke tempat kerja. Contohnya clinical breast examination. Kalau kita nak bawa petugas kesihatan pergi ke office, boleh buat. Ataupun penggunaan intelligent breast examination, yang mana sekali lagi dia boleh kesan ketulan pada tisu payudara, tak invasif dan tak menyakitkan, dia bebas radiasi, cepat dan mudah diakses, boleh dapat keputusan segera, dan ia boleh dibawa ke premis majikan untuk buat saringan berskala besar. Jadi semua staff boleh buat saringan at the same time, on the same day, tak payah cuti seorang-seorang, dan dapat keputusan dengan segera. At least dah ada idea dah bila nak pergi buat saringan seterusnya dan sebagainya. Jadi saya rasa program sebegini sangat bermanfaat. Dan tips sedikit kepada wanita di luar sana. Bulan Oktober ni biasanya banyak promo. Banyak promo. So kebanyakan hospital swasta, klinik swasta, NGO dan sebagainya, dia akan ada banyak voucher dan harga akan jadi murah. Daripada full price tu, bulan Oktober ni dia akan jadi half price. Jadi mungkin saya nak break the secret sikit lah. Saya sendiri ada buat. I have a small office dengan few female staff. Jadi saya sendiri buat sebagai majikan sebab saya nak walk the talk. So saya wujudkan satu polisi. Kita boleh bagi sebagai majikan ni, kita bagi health and wellness leave kepada diorang. So diorang boleh ambil cuti tu, tapi dia kena tunjuk bukti yang dia pergi check up. Dan hari tu dia jadi, sebab you pergi check up half day je. Lepas tu you pergi shopping ke, bowling ke, pergilah apa you nak buat. But at you least, risau tu satu hari. Pergi check up tu sekejap je so sebenarnya. at least kita advocate untuk staff kita pergi buat pemeriksaan kesihatan awal, pergi buat pengesanan awal. Jangan bagi alasan cakap busy lah doktor, saya tak sempat lah doktor dan sebagainya. Bagi diorang masa. And when they start doing it daripada a very young age, setiap tahun dia akan teringat untuk buat. Begitu mungkin majikan, tempat kerja, komuniti, tempatan dan sebagainya boleh buat program-program sebegini untuk galakkan dan lebih banyak dapatkan wanita untuk tampil ke hadapan dan buat pengesanan lebih awal. Dan on a final note, saya sebagai seorang doktor nak bagi tahu korang, ada kanser ke tak ada kanser ke, stigma tu tak ada sebenarnya. Kita semua ada one or another type of disease. Ada pimple, ada yang rambut dah beruban pun kita rasa stigma juga. Kan? I mean, of course, mungkin orang yang ada stroke rasa not as bad as stroke. Orang yang ada kanser rasa not as bad as cancer. Orang yang ada period pain endometriosis rasa not as bad as endometriosis. Saya lagi di stigma semua. So kita semua judge ourselves. Kita semua ada self guilt. Mungkin kita kena keluar daripada bubble tersebut dan kita sokong satu sama lain untuk sama-sama menjadi wanita yang empowered and successful. And but I totally agree dengan Dr. Mala. I think kita kena continue the conversation lah, Dr. Mala. The reason what kept me going sebab banyak soalan dekat DM saya. Dan saya realise banyak benda yang orang tak tahu, even simple question boleh tanya dekat DM. Contoh, Dr. Tini, saya kan cakap tadi, lam saya tak sakit, keras dan tak bergerak. Dia DM saya, doktor, saya punya lam sakit, bergerak dan lembik. Apa patut saya buat? Kanser ke? Macam manalah saya tahu? Sorry, saya tak tahu. Tolong siya doktor. So I realised that question like that, because I'm sharing, saya punya journey mungkin berbeza, tetapi because of the fear to go see a medical doctor, dia tanya dan DM kan. Dan itu yang fuel my passion lah untuk terus berkongsi. Dan saya pasti kalau Dr. Mala dan ramai lagi yang berkongsi, kalau kita dapat seorang je pun yang the next day ni Dr. Mala pergi a health facility to check, then I think kita berjaya lah. Saya sangat setuju bila Dr. Tini kata kalau seorang pun pergi, sebenarnya niat kita dah tercapai. Saya pun macam tu. Bila saya mulakan journey saya di media sosial, saya berceloteh, saya membebel, saya marah orang waktu PKP tu. Harap lagi ramai wanita yang lebih berani tampil ke hadapan. Satu, untuk buat pengesanan awal, dan dua, untuk berikan advokasi seperti Dr. Tini ini. Sebenarnya saya sendiri pun tak sekuat Dr. Tini in terms of perkongsian kisah kendiri when it comes to personal medical journey saya ke anak saya ke family member saya ke. I keep it secret sebab
saya mungkin rasa susah It's sikit. okay. It's okay. It's personal choices kan. Betul. It's a Nak personal bagi choice. advokasi We awam respect boleh, that. tapi nak share journey saya tak bersedia, dan saya faham it's our mental state. Saya tak nak paksa diri saya. Saya harap lagi ramai yang boleh dapatkan inspirasi daripada Dr. Tini. Tak semestinya kita kena jadi seperti beliau, tetapi kalau kita boleh take charge of kita punya kesihatan sendiri, kita boleh dapatkan pengesanan awal untuk diri kita, dan sokonglah wanita dan sesiapa sahaja di sekeliling kita untuk buat pengesanan awal dan dapatkan bantuan profesional, nasihat yang sepatutnya awal, dan dapatkan rawatan yang sepatutnya. Saya rasa itu sudah cukup untuk menjadikan kita masyarakat yang sihat dan menjaga kesihatan. Dengan itu, saya nak wrap up podcast kita pada hari ini, You Sehat Podcast, dalam episod Pink Oktober, Kanser Payudara, kebaikan pengesanan awal. Episod ini dibawakan khas oleh Duo Pharma Biotech Berhad sebagai komitmen dalam menyokong inisiatif pendidikan. Kandungan yang dikongsi adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan bukan sebagai nasihat perubatan. Untuk sebarang kebimbangan atau masalah kesihatan, sila dapatkan nasihat daripada doktor atau profesional kesihatan bertauliah. Pandangan yang kami kemukakan dalam sesi perbincangan ilmu ini adalah milik penyampai sendiri dan tidak semestinya mencerminkan pendirian Duo Pharma Biotech Berhad. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Bye dan take care kepada anda semua. Jangan lupa buat saringan kesihatan payudara anda pada bulan Pink Oktober ini, bulan kesedaran kanser payudara. Thank you, Dr. Tini. Thank you so much, Dr. Mala. May God bless you for doing all this wonderful work. Thank you so much.